Okay, nginoma la ngizwe okuhlungu ngengicaya ukuthi guys aboma siyabafuna esikhathini esiningi. So the way sifuna abomama ngakhona kunabantwana abangacaphelisisi ukubaluleka kwawoma uma nangu uzokuhlungu uyalizwa. Mama sibakuchazisele isitoko sakho kwenzakaleni. La baba. Ukuthi ngathoma unyaka phambi konyaka ophelileyo. Ngahlukunyezwa ngubaba kwami. Wangibetha ngepama yephanga la emgogodleni. Sakhamba nebekubeza nebekhaya. Sathi ndelena sithi sizama ukuthi indele ikhalime. Iyabhala ubaba kwami bampizela ekosini. Azange abe khona wazihlalela. Namhlanje VR kubuyile bantwana ngihlukunyezwa abantwana. Ubaba lo uthatha abantwana ubakhweza la phezulu kwami ukuthi benze net ngendlela engifuna ngabo. Amalanga aphelileko le bekathi nabaphakelayo bangangiphakeli nokudla. Ngibekezele nalokho solo ngibathe mhlambe kuzoba right kuyabhala. Normal mama osevet bank beza indele bazama bathi bayayikhalima indele iyabhala. Angazi fanele ngenzeni ngo ngizubuhlungu ngoba nebekhaya mina abekho nana solo mina ngibekezelele abantwana abangihlukumezako tot nobababo nje namhlanje bekangekho umntwana lo delela kakhulu kuhambile uhlala right wakhambile emsaneni akhe nabuyala uyangiduka athi wanyungibangisa umrata ngidla umrata nomroho. Batsho mina ngimorosa igezi kababa akhe ubaba akhe nguye othenga igezi mina ngithenga igezi nokudla mara right unakuphela inyanga mina ngikhola 4,000 ngibengiphi 2,000 ngibanikele ukuthi kuthengwe ngayo ukudla manje ngifuna ukwazi mina kosani Assis mama, so para nisinigeza amanzi lapho umama Kholosi. Kusinikeza lo lokusuka lapho umama. Sinikeza lo le ses. Sinikeza iwiper, sinikeza iwiper. Mama, we are really sorry about this sehlakalo sakho. So ubeletha abantwana baphinde bakujikele mama. Isehlakalo sakamanyasizo bonyana uma bayasho ukuthi uza kanye emhlabeni thina esisenabo ababelethi bethu esingababoniko or namkhana nangabe let's say ubaba akasaboni uma ngalendlela bekambona ngakhona lesikhathi azomthatha menze umama umnikeze abantwana labo namhlanje abajikileko abajikela yena umbelethi wabo okunguma esikhathini esiningi thina siyazi abantu bengubo nangabe bantwana bakho bengubo obabelethileko benza isiqiniseko sokuthi ubusobukama buhlala kunenjabulo ngaphakathi hayi lokho esikubonako ukuthi uma aphume inyembezi uthi na uhlukumezako abantwana mde basaba ukuthi phela masihlukumeza uma ubaba uzokuphakama bese kungasabi kuhle ekhaya ngazi ubaba noma nasele babakhulu kangaka babambe ifindo kubopha ifindo akusana umuntu ongangabangena ngaphakathi keke ngizwa ubuhlungu nasele sibona inyembezi zomama omdala kangaka athi uhlukumeza abantwana la ekutheni yena uhola imali engange 4,000 uyicundula ngaphakathi ukuthi akube nokudla okhunye uyakulungisa ngecadi ukuthi kuchoda into njengalezo namhlanje sikuvelile uma uyalila uthi bambe identical force ngibuya esigodlweni ngibuya everywhere ngibuya ukuhlala nekhaya yonke lento beyenzeka azange icazululeke angazi ngikulamela ngibani nase kunjalo na inkinga ehlangabezana noma la njengoba asibikele so mama unesikhathi singangani ungaphakathi kwalomendo ongakiki abangina 16 years mina ngakuthatha 16 years bamthemunye abantwana bakho khari bangangani because ngibona nabantwana ngathi bakhudlwanyana mina nginomntazana otshadileko uhlala emhononweni umntwana kababa ngewami firstborn amuneli wango 1988 ngezi 28 February okay utshade kwaSibanyoni yeah endabeni yeah bese abanye laba omunye nje uberega ula ebuhlebuzile uyaphela abana bakho second born yeah bese West 3 wabhubha umntwana
nakhona uze abhubhe nanami wabethwa nguAbike. Wabathe sikhuluma ngobathe lo esikose siku. Yebo. Wambetha njani? Wambetha kwaqala igazi. Yo. Wathi ngiceda lapho wathi basho mina angeke angicolele ngoba mina ngikhwelelile ngabiza abomakhelwane nakubethwa umntwana kufana mthibuyika naye ukosinathi bafana mthimunye. Awusikisi mama, siyaxolisa mama, isehlakalo ovela ngaphasi kwazo ke. Akhe ngitsho bonyana ezihlungu esihlangabezana nazo bantu bekhethu sizwa ubuhlungu masele uma aphila ngalendlela yokuhlukumezeka ngalendlela ahlukumezeka ngayo ngakhona. Mayike mama, njengoba ngikuzwa abantwana bakho abakhona ngalesi sikhathi abakuhlukumeza kubangangani? Bakhulu mama marabasi bakhulu njengalo engikhuluma ngaye uSama una 16 years. Lo right uvana khambe ayemsaneni abuye ngelanga abuya ngalo nakabuya la nje ufike phambi kwayizolo wangithuka Jesse ngangibangisa ukudla ngithi ngiphakela ukudla wathi batsho bene mina ngihlukumeza ubabakhe angazi ubabakhe ngimhlukumeza ngani mina ngoba akangikhulumisa umntana lo marana afika lapha ene mina ngithatha yami imali ngibathengela ukudla ngifuna ukwazi ukuthi imali nami le akusingcono ngiyithathe ngibeke ebhanka kunokuthi ngihlukunyezwe kangaka ngingakhoni mina nokuthi ngoba bazi ukuthi bekhaya anginamuntu wekhaya mina ubhutami utshone unyaka ophelileyo Elliot Mahlangu bekane taxi la erenkeni. Awuphuta ku Elliot Mahlangu lo hlala ngale kwaphasi. Ngiyambona. Yeah. So ke mhlambe ngapha ngakithi ihelebho ofuna ukuthi mhlambe sekuhelebhe ngalo ngenjani noma la khona uzokhona ukuthi uthole khona ukuthula. Sonke lesehlakalo ebekade senzeka wagcina ukhonile ukuthi uye esiphoyiseni yokuthola ikhulupho ngesiphoyiseni. Nginencwadi zamaphoyisa ngizibekile ngoba vane ngisabe ukuthi nencwadi lezi bazozithatha bazifihle noba bakhona ngenza nakhona ama protection order amaphoyisa eza kwamathi nafika kwami ubaba kwami bathi bakhuluma naye wakhuluma ngendlela levelena akhuluma ngamaphoyisa bamtshela bathi baba thina sicabanga ukuthi wena Kosta ubotshwe ngathi mina ngambuza mina ngacaba na uthi uzokhona wena ukuthi ubotshwe ngoba wena utbatsho wena uxhwalile mara ukhuluma uyakhona ene wena na ukhulumako ungithukana nangabantwana labo benza ukuthi mina mde bangidelele ngendlela nede bafuna ngayo ngenzeni mina kuze into le ikhona ukuthi ikhona ukulunga ngoba mina ngisenamndeni enewekhaya nginomalumama oseleko uyi1 useWitbank. Mara umndeni already sewunawo sikhuluma ngabantwana bakho nobaba kwakho umndeni okungewakho loyo kwanjesi ungakhona ukuthi uzilungisele ukukhona ube nabazukulu ngoba omkhulu why lo mndeni lo ungakhona ukuthi uhlangane ube yimbumba nibe yinto yinye sizama ukuthi sizokuchazulula lenkinga ngoba kusimnandi ukuthi udelele abantwana bakho leqinile ngoba angiboni akhe siyokuthola iside labo ukuthi mhlambe uba yini bakwenza so nama angakatholi ukuthi ihlangothini lethu bufuna ukuthi sikuhelebhe njani ke thina khe siyokuthola ihlangothi labo so lethu ukuthi sikhona ukuthi sihlele ngendlela engabaraki ngakhona ngisho awunakinga ngisho Singaya that's fine mara furumina ngibona solo shami ngiyafana yabona abantwana bangabhalani